Manjito Margeria Vegeta Sengen Soko TV Margoba ya bono nigo yaragiren sayemo ya bono Margoba chinga kina kwaringaniria maya asenchira yoboikiranu karansoike renyora senchira yoboikiranu na botamenche nkoro kadiana ndemo nandonyora somtandaito Facebook na bago YouTube na bago tonyora hironyare goko bwatia egatia twa kwaringanirie sayemo ya bono Margoba. Manjito Margeria togo chakabene chinga kia Barundi achimatatu mensi ya Kenya bakorokorobekana bakuboria abarayi kwene kia bonango kwea ni bari rigoriria mabuta nigobono egati yabagereria bobwene bo manyabantu besokire na kuboria serikali kwene kia bonango chire gotegerera egekuro kia Barundi achimatatu elibanyale bakubakuwa tukiro bokonyi banyale bakwirana emirimo yabo buna butambe. Abiria wetu wanatatizika sana kwa sababu ukisema saizi tuwapandishie fare kwa 200 itakuwa ni tumewapatia majukumu makubwa sana. Kuna mtu ameamka na 500 amejibajetia siku nzima. Saizi ukimwekea 200 bajeti yake itakuwa ni 1000. Itakuwa sasa yeye hana uwezo wa kusafiri kila siku. Na siku za kusafiri ni siku 25 peke yake. Sisi wenyewe mafuta tuwafanya kazi lakini kwa mwisho wa siku hatuna kitu mfukoni. Ni gari tu ndio inafaidi. Na kila kukicha magari yanaharibika, barabara ni mbovu. Kwa hivyo tunaiambia serikali, tunataka hii barabara iishe haraka iwezekanavyo. Na pia tunajiunga pamoja na ule mgomo wa watu wa transport kila mahali nchini kusema lazima bei ya mafuta ishuke. Ishuke isishuke. Ishuke isishuke. Tunaiambia serikali lazima wahakikishe kwamba gharama ya maisha iweze kushuka haraka iwezekanavyo. Tumechoka tujachoka. Tumechoka tujachoka. Nabaigo kurwase county ya Kisii nigo basombi bwari mariwa imemo cyosongo kolengana n'ababwatani ba matatu nigo bakurwa ebirengero byabo asibabo lya barayi kwene kyabunangu cyabari gotegerera gekuro kyabo na kwene kyabunangu cyabari gokeania rigori lya mauta. In fact tuatwalire muna bono nabo gete saa 11 ndagete kogenda mpaka arinya kuora Kigogi ngende gasi, lakini usafiri hatusinyiripi kwa sababu chigari igo kwanza gari muna bone yemo ya kuiga mote ekio windscreen yako rekwende atikasengenje bale kwamereri gweta asamagena igoro igona atumekere 500 mpaka Kisii town iga abwa asengo tumeka daily asengenjo ngoinya go transit on daily basis ngotumeka shilingi 100 lakini na tumekere 500 mpaka goikaga igona andeti ndarwa na ndengende Kagogi proceed pake site asinarenge kogenda igo etogo sabe serikali yaita asengenjo nga ntotagetobo konyi tunaheshimu rais wetu huyo Ruto but tunakutaka utusaidie mafuta irudi chini. Mafuta inatoka hapa Kenya inaenda Uganda. Wao unatuambia sijari mmepanga. Umetenga. Tenga sasa tumekataa tuko. Nafanya na kampuni ya United, nilikuwa nauza mkate, sasa hii kampuni ya United imefunga kwa sababu ya hii mafuta. Sijawahi letewa mkate tangu tarehe 11, kampuni inasema hakuna mafuta ya kuleta mkate. Saa hii nimeamuka kutoka, mimi natoka Mosojo kila siku.
Tukipanda gari kutoka Mosocho tunalipa shilingi 100. Mafuta imepanda. Serikali tunaomba utusaidie. Mafuta imepanda. Hatutaweza kutembea. Mafuta ndio kila kitu. Mafuta ndio ukitaka kununua mafuta ya mboga saa hii iko juu. Sukari iko juu kwa sababu hii mafuta diesel ndio inasaidia kila kitu kuleta. Serikali tunaomba utusaidie. Afya ya kile bona nje tunayo teba omongwano yoito William Ruto aliwanja tokonya ile limende bisake nani we kaigo na ba binya bo mama nyenga jibe sinyo jamentre mbanyo kombreni njeta takote na kote baiga inyeta ko nyara gore na mafuta yanze emagando mana ko gendera mpaka sa gore na mafuta inze naende amanyanga one time ndota diko ko nyako la one time rona ereriri asenge nje bintu bune byagenda tokora igo amafuta aro aira ninze inyaga tagete nsege ndere buya amafuta aira ninze nyetari bo bona riye wo komuriro igo bono kenye tagete wo komuriro ndota diko kora bintu bune omuriro bono to wokia bono tuata ko saba gutongoro ya serikali na bantu batene tamabuta baira ni amabuta anse egari at least kwa to kunyuri busaba egari at least na sama buta arenge egari nyombo mnaka yonomo at least onyo chibe sana tuko kumbuko. Tunaomba serikali yetu mtusaidie mafuta iweze kushuka chini kwa sababu mafuta yenyewe imekuwa juu sana. Penye unapandia pesa kidogo inabidi uongezwe nauli ikue juu. Tunaomba mafuta ishuke chini. Juu mafuta ikishuka chini hata sisi tutaweza saidika maishani mwetu. Sasa tumeona na baigo yokurie kirogo kyoborai uyo baigo oro mokonyi w'ikiama gya Jubilee Fred Matiang'i nigatebire bunana n'abakenya chinga kiechi cyarigorira mabutari abereriko kina asoboga bakagoteba bunensi ya Kenya nibwateribaga ryo chikonenta amonchorio kabara mochore buno murai asobochorio bomwakogocha. Ujumbe ni huu: we want a stable country. Sisi hatuna shida na mtu, tunataka nchi yetu iwe na amani. Hawa wangwana ni wananchi wa Kenya, tunawaheshimu ndio, lakini kazi imewashinda. Yani wameshindwa na hii maneno ya kuongoza nchi. Kitu mimi naona wanaweza zaidi ni kupora nchi, na hatutaki nchi yetu iporwe ama namna gani, na hatuwezi kuishi na maisha ya mwananchi kienda hivi na gharama ya maisha ikiendelea hivi juu. Kwa hivyo vile wanaambiwa na wengine wasome ile barua ya, in fact sisi watu wa siasa hata hakuna haja ya kuongea maneno. Someni ile barua ya Conference of Catholic Bishops. Ukimaliza soma ile ya PCA Bishops. Ukimaliza soma ile ya NCCK. Once you are done reading those 3 letters, hakuna kazi taarifa ingine. Pangeni mambo yako polepole, kazi imewashinda na sisi tuko tayari kuanza hiyo kazi. Tukipewa hata kesho tuko tayari kuianza, alafu tuendelee mbele. Everywhere in the country is pain. Kila mahali unaenda. All of us since this weekend, mimi mwenyewe, I traveled up country. Even my expenditure on fuel, together with my team, is 2 times what it has been. Already that is a strain on my budget and the budget of those who are supporting our campaign. Can you imagine an ordinary mwananchi ambaye anapanda matatu, anaenda posho mill, anaenda shule, and so on and so forth. Na ukiangazia haya maneno ukiyafuata karibu, we have gotten ourselves here because of corruption and incompetence in the management of our country. I want to be very honest with you, my brothers and sisters. Mimi kwa maoni yangu, niseme kama kiongozi, we are headed in the wrong direction. If you are observing what's happening now on TV and across the country, we are in the middle of a crisis. And if it continues this way another day and another day, we are actually having a doomsday scenario. And all because of incompetent and bad leadership. Sasa kama mtu alitaka sababu why Jubilee should go back to power, you have it today. Si uko na hiyo sababu? This is why we should go back. Ndio tunawaomba wa Kenya tupee hiyo kazi.
Na baigo mokonyi bo muraibensi ya Kenya musikie kithure Kindiki nigoritsukuri rero atebabuna serikali yensi ya Kenya nebigetemero biryo yokwene abuna nechigo kyania ligoriria mabuta asabo igatebire buna nigo bigetemero biryo boigo yokwene abuna nechigo kyania ebango iyo bakenya babiri bakurwa asatebire buna abakenya baba botoereru ba muraibensi ya Kenya chingaki iri anyare kagoikirania eganga yabo. Hiyo bei haijaongezeka kwa sababu ya mambo ya serikali ya Kenya. Nimesema mahali tumetoa petroli 218 shillings in 2022 to 171 before the war in Iran. Lakini ili tatizo hata kama ni tatizo la ulimwengu, sisi hatujakaa hivyo kama serikali ati tunangojea tu wa Kenya wateseke ati kwa sababu ya vile bei imeenda juu kwa sababu ya vita. Kwa hivyo jambo la pili, because the first thing I have said, I want to challenge the opponents of this government to look Kenyans in the eye and tell them in which country around the world oil prices have not gone up. Waseme ni wapi mafuta bei yake haijaongezeka. Hakuna. Ya pili ni vizuri tuambiane ukweli ya kwamba kuna hatua kidogo ama kuna hatua kadhaa ambazo serikali imetumia kujaribu kudhibiti hiyo bei. Kama hatukuchukua hiyo hatua, hiyo bei saa hii tumepunguza ushuru ambao tunatoza katika mambo ya mafuta kutoka 16% kwenda chini kafika 8%. That is the first step. We have reduced our tax, VAT, value added tax, from 16% to 8% as the first measure. And we need tax. Here is a road being built. This road, hii barabara ambayo inajengwa, pesa imetoka wapi? Si ni ushuru? So mtu asiwaambie ati hatuwezi lipa ushuru, alafu kesho yake unadai barabara, unadai stima, unadai maji, alafu mtu anakuja anawaambia ati haupaswi kulipa ushuru. Serikali zote duniani zinaendeshwa kupitia kodi. Bora ile kodi tumiwe katika mambo ya maendeleo kama hii barabara tunajengewa hapa. Kama zile barabara nimesema tumeanza na zingine tumetangaza tutaanza hivi karibuni. Pesa inatoka kwa kodi. Lakini tukasema kwa sababu ya hii hali, hiyo bei ikifika shilingi 300, shilingi 400, wananchi wengi wataumia. Tukasema tutoe hiyo tax, hiyo kodi toke 16% VAT to 8%. Jambo la pili, tukatoa pesa inaitwa Stabilization Fund. Pesa tu ya kujaribu kupunguza bei ya hiyo mafuta isiende huko 300 kuelekea juu. Already April na May tumetumia bilioni 12 kujaribu hiyo pesa ipunguze hiyo bei isiende juu sana. So those are two measures we have already taken. Reducing tax from 16% to 8% and injecting 12 billion shillings stabilization fund ya kujaribu kudhibiti hiyo bei. Lakini bado hii bei bado iko juu, na tunajua hivi kama serikali. Kwa hivyo tutachukua hatua zaidi ndio hii bei isiendelee kuumiza wananchi. Waigo mawaziri w'ekinguru cy'umuriro Opiyo Wandayi nere nigatebire buna serikali nigebigetemero biryo cykwene kyabuna n'ekyo kyania ligorire mabuta na onyo muchando gokorwa kurwa sinse mu kiriya cya Middle East nigatebire buna serikali nigo yibangite kwene kyabuna abakenya mu kigo kiranirwa eganga yaye manchito murigeria tugatigere nkona yaye Opiyo Wandayi inaishughulikia vilivyo. Tunaomba utulivu na amani idumishwe, na nashukuru sana wananchi wa Wajir pamoja na Northern Kenya kwa jumla kwa kudumisha amani na utulivu.
licha ya matatizo au changamoto ambazo tuko nazo kuhusu mambo ya mafuta. Nataka kuhimiza watu wote wa Kenya ambao wamekerwa na hili jambo ya kwamba wawe na subira, serikali kuu inaishughulikia. Nikitoka hapa naelekea Nairobi siku ya leo. Manjito Murigeria tugotigana na roboti rwa mabuta userigoriria mabuta mensi ya Kenya nigo tugosikana wika se county ya Nyamira sabatureti kurwa kera location ward ya Bogichora ibunge ya West Mugrango me county yo besokire na gusaba serikali yanene wetera omubungo wa Stephen Mogaka kwene kyabuna na baronko bwatukera bwale engere yabo akase kera omutienyi nigo baya kwa naya asensemo chanyabite asomo wase Stephen Mogaka yoro mubunge w'ikinsemo cha West Mugrango abo bwatukera obukonyi na kituape basa wozinki abarayi ba nyumba 10 abatureti naboiga bagambi korwase chisabrocation isato chia timi Nyameru Charachani korwa ase erocation ya kera ase ward ya Bogichora ase bunge ya West Mugrango imeya Nyamira nigorit korea rero ase karokya bene no mujumbe bwe bunge ya West Mugrango moske wakire Stephen Mogaka babekira magani yabo bosio bwe serikali erabisi yo moske William Ruto ase basabirenganire buya bayinyorwa aso wakanwengeri yabo lyoko gendelia negasi kobwatekana ne ira ya rwetwe no muraibwense moske William Ruto Nyamore mwenzi Nyasaye no muya amagani aito amanene na alianga granade la simbatigire magaga kibara inyorwa na ndeni to korega sian kongwa ari ground gotware go sabanga tiga mo president utato inyore na intwe toyo so e beiro yokonyora kende na to kora ebinto birigwenerete chumbe ri chumbe Steve Mogaka odotebiria mange na ende ntorocho buya West President William Samoei Ruto okogani gwaito ateme gukoigusana orugarinze na intwe tokonye muri abantu bandi ende atoyegento twabeka na intu twarokana une uniform ye twatebigwa nebinto binde egere twarokana na intu korwasa abandi ngana abaga achonya bite igekerekia bagambi abo bereiro buyabo abekirwense yo mujumbo West Mugrango Stephen Mogaka anemono ase okurweira yogo chako baroseria chipara anemono ara yuera cheko bwatania korwa sensemo ya Gianchore etere gocha sensemo yestichi ya Nyamira na bogo ikasironga boge barera chiko bwata ndio nyangi goika sensemo ya Bonyunyu hechichonsi chibekira somoroberi obwo chikobekwa na serikali nerami asabaiga magendero yuko agachirwa eskuru yotanyore inse yesiro ya Safaricom era chikoira chishiringi milioni 50 na ibere amagendero na kwane amanene igore eskuru yotanyore twakire mbia mono wetera Steve Mogaka oyore lichumbe tiganya samo konye naenda agendere obwaterana no mugambi oito oyore Ruto atorentere binge naenda atokorere binge gwetanikeria akora tutam amono muchumbo ito Steve Mogaka tomoiranie egepindi gya kabere egere batokorere mereme ya chipara chigorwe tobekerwe lami egere na into tonyore bintu bigwenerete tonyore omorero Steve Mogaka na bwato burayo buya werure gotokonya na ndo temire asa kunyara na nagenderete ibyakorire twabirori na ndo richirango chigotokorera komenta mono site ese biryakore nere ntu tam atari gupimira ndi gwese gokomo batebirenga kubwatakana nega singi yo mujumba ikiranirie nigo baracheko babakomosira na komwentunda ya kabere asabo igo barachigotena no murai bwense moske William Ruto murayo ito Steve totana koinyorwa kurangeri guna ntu abatureti biri gya kabere tutam na Steve Mogaka tutam asensemo yo mujumbo West Mugrango igo aereire hobuya boria bwabekirwo na serikali ya ego kina giskuru chipara monech sector aho asatebirenga terebuya abamenyi ba West Mugrango beke koko yo komo gosereria murai bwense William Ruto gento keragere gochagosaria magendero ayu abekire bosio anche tebono agutubekire pare yo korwa Gianchore iketown ande kole extension yegenda sino
kutinda batebinga kurwalia lyo nyangi galia ase naende para yari goiketo ligere kurwaye untukegende kisi naro akire esomoke ike unyu bali batotagetie bite nseita bakurangiria aba babatebinga nchubono mulika twatumira naisia wanta onye naye kwale ngubuni mtu kuikara state house ubugore tie pale yirame kucha abanyene bago kuramigisa no release pale yike Stephen Nyarikembonde Ensoko TV West Mogrango county ya Nyamira. Manjito Murigeria roboti uruoro musakito Stephen Nyarikembonde kurwase county Nyamira nigoro gutira mutumoka seta ikeyemo tunyatokwirana tugende kumanye gatiaria tukwariganitie asemesa ya maya enseyemo ya margoba. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Ine Nuganete betri uratumia segari yao Ebetri uguchachirimo ugakweba Ebetri ulegene chinga kichonsi Ebenga kieliberera Gosenga kiyobokendu Tawe chanika Autobat Kenya Limited Notole gigiga Asengi chao Nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asigari enke ebasi nonyaneli kurukuro. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindi bosombasi amate ninki kere tokore Asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna maryogo yogotindi amosariri wona yaikireke wango guikarwarigo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa maryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwari erinde obugima bwabo bwirane gochasa obugima obi Asamange twakirisimia se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatare ichyobutindu. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from standard 8 to form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass.
Ni kweli Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Eye Nensoko TV. Uboroso bumugusi. Manjito murigeria tokwirana asensemo ya mayana kwirana wikase county ya Mira nigo yabo mogoko monene guchase familia ya Nyagusira Samson Nyangwara alicha kurwase kinyorogie suguta iwodi ya Bosomaro Konyorobo Konyi wa mabati kurwasomo seneta we county ya Mira Okongo omugeni oyote bringane nchira yemo yokoboko abamenyi beche semecho angmona banyorete omuchando yo. Mwasirete umwana boy oyo sirete senchera ya gafla wetara macha mwirete esale ngenera Nairobi ali kwirwanira ntaite korupole na ngore nene sana ochase familia ekirana igure muko nyakwana iga ona bokoranga boy rende nere esalenge na walenge muntu rata buna bakongumbora atume siringi 100 base 200 bochomuchi igo otigiriri yansa bochomuchi ikera muntu nero kosoka igo okaraganto otumaganto bochomuchi na moko yaranga mwesemereti nungiwa na nje kero na igwete ngane kinyorukia ngakari igo na ate betenga na nje wongo teba ni ngoncho kana iga mate basa nenko lakini kero bokongumbori na bona yoko gweta basa na gweta bata yana nanjira bona mubira isio ndena madenga unande yanka ichiro ya sale kalero na ni mbwate mesiye mengira ko ndero ichiro ya sale oyo na bako koro kesi monto mere libutisa oyo ndo to mere bukumi na kana gwetera mpesa na mya wote biyonge china bwa tanalo nyagote na kana kulenya mango ndo chinairo chiro mango cha mentego Wasingwe kana iro mishwe kwa kanete bali bato mese pe video yanga oyo moto mate ni ndo to manai na njana na nyo rekanda na acha nawe kachesha jambo olege ntikanate asante esengenjo umwana yante bingo bokongora to subakuru na kurubusi otara ko oyo se ibonero no mwana watan korenga ase gongo bakira mbiamo ase chukura mwanga kirete se kero kyo seneta na ndinko basabanga tanya ko endra ko kwatera ya singo koro yo botuleti okoro basaiti so mogaba nega asienko.
Mwanjito Mulgeria tugusikana wikase kaunti ya Kisii ni amate ya mokuru ase kinyoro kia ng'ombe nene mi wodi ya Kiogoro ebunge ya Nyaribari chache nero ya nyara gusirwa kurwase Nyagitari ase amate ya bokonyi ya iboire aschinsemo Nyagitari ya KTRH korende enibe kabobora diskori ya lero nigo banyara bagokonywa nomo ske Jairo Kengo Nyambane bunenchira ya moyo kwene kiabona na barabu gochabari komenya amagima abo buna butame. Oyo no mogoko bwe amatemo kurasi kinyoro kya ng'ombe nene ime wodi ya Kiogoro ebunge Nyaribari chache county ya Kisii. Enchera mwato konyire mwato rusirio bosoku ekiagero mwana oyo ntogendrete konya kumurwanirira asobogimo bwaje mwato rusirio bosoku nande bono goikera boni ganchendo chengerieta boni go mwana yara atwara no kengu Nyambane Maiga yogo kwama ase Nyagitari nene ya Kisii Teaching and Referral kero mwana oba chitkunya koboga kuibora nikobona ya mate yo yesokire na gwakira oyo kurikero kyobo chumbe ase bunge yo moske Jairo Kengo Nyambane mbiyamono asoko basira kwene kingangwa kanale bili ya Nyagitari na ko ene kyo mwana ingoro ali Nyagitari na watenyaruka yalengi mulito tukaenda Kiogoro Nyagitari nja tokonya tukaroro tukatomugo chenero kira tuika chenero aramba tushugulikirete lakini yigete chibasa chigatobora kera chiatobora bana bagasali kurwe bitanda bakorara 10 bande batano bana bagatinda bwaki bono twasemerete bagochogotokonya batutumire chibasa baika bali bichisimu achibunga chyanse bantu bali bakori batobora chibonse ona kana na chakwawe namba yo Kengo una na kaigalimo igali spondio chonkonya bono twachigotema koria basana bairi lakini ntonyore tichibo mweli bono birenge byangichira nalige namba yo mwesimiwo Kengo amaene nabo nanyenyora alafu nawo mwana omulikire message yo mwerese no muchando tobwate aso bwango nabanyara ko baka correspond otomo omokoriro yegasi nabacha baka story amaene nanyara ko baka kora kikagotosira korengana ne amate yo nigo bago kirigeta mukirigiga kyo Moscow Kengo Nyambane asogosira chiamate ochokonyora wense nabayo asoko basira kwene kinga mwana oyungoro arasi Nyagitari mwana oyo onyora mogeni umujikorone uwo murone umaremo kwete lakini ngina naale na yani nambiya mono aso mushimiwo Kengo ebyankoreira se family ani naja konyara lakini onkoreira ondusi gobo soku ko Nyagitari baka ondete bakenka yane bachi ko lamna menyete umucho mutaka imichimetaka kumbe nere echaire lakini mate soko bako Nyasaye munaro beti mirime Nyasaye nere ondora ira mabera umucho ndetero umwana oyenka nigo amate yo yamwiranire moske Jairo Kengo Nyambane mbiyamono asoko wasiroko na kumaganira nyakobaga gosira bande boigo babwate na maganyo ao shukuru bwana Kengo kwa kunisaidia kasi yes juu ningekuwa wapi namshukuru sana asibono barireira yo chukomosira segangaya yo koneke ngorare bungeyo obochori bonene bore bosio Kingo mwene ngambu yamano Okengo nara iguro rakorera amakumi amange na no mugaka naro kwete uchikiogoro gali na nyarito kabako tomoretera gaka ne biri yarenge nene sana na gochina mbaine mata na akonyo mwana gete amana ora akonyira abange ngomene ngambu yamano 27 nere toroche ndoroche onde gwetaniere na kimogo teba bamintu tuweteire korwa utu bwato butakobonge kende ngiyo twabwate nonye lakini gakingote no musimiwo Kengo mbiyamono naende mbiyamono etali nekerengo mbiyamono kiagera wantinyiria mariga 27 hondete yora gukune mbiyamono agendere kora 2027 nere toroche gochimotwa otokonyira saa tambe sana mbiyamono kuripoteria Ensoko TV kure county ya Kisii Chempethuel Machin Baigo ase kikaro kia World Urban Forum Baku Azerbaijan nigo muraibense ya Kenya tebire buna gwetira asomoro birio bwagachi bwechinyomba cha magoliense nigense ya Kenya egenderete gusuka mutwe ase birengo byochumi mwachito Mulgeria turanyore nkwana yo muraibense ya Kenya asakwano enganeyo ye kwagachi bwechinyomba cha magoliense asensemo ya Azerbaijan
Let me take this opportunity to give you Kenya's perspective. We have 1,100 informal settlements. We have 7 million people living in these informal settlements. And as a result, we took the decision that it was not tenable, it was not right for us to continue in this trajectory. And therefore, we took the housing program as a central pillar of our development program. And what did we do? 3 things. Number 1, the biggest constraint to housing was availability of land. Number 2, the challenge was cost of construction. And number 3, it was financing housing. How did we solve this problem? Number 1, we made it mandatory that all public land be available for housing without charge, free of charge. That removed 30% of the cost of housing. Number 2, we decided that we are going to reduce the cost of construction. How did we do it? 2 things. Number 1, we negotiated with professionals, architects, quantity surveyors, electrical engineers, mechanical engineers, and all the professionals in that space. Because they were building 10, 20 houses a year, we offered them to build 3,000, 4,000 houses a year. They reduced their cost of supervision and professional cost, from 10% of the cost to 2.5% of the cost. Number 2, we also standardized construction sizes, and we standardized construction materials. Doors became the same size, windows became the same size, and all the other construction materials, and therefore it became possible to produce these construction items en masse, and therefore reduce the cost. And number 3, how did we deal with financing? We decided to take one dedicated financing mechanism. We passed the law, established a housing fund, charged a housing levy, and today we have a dedicated funding mechanism financed by locally mobilized resources to build houses. Na gwikira mwanjito murgeria wigeta sengia Soko TV no kubutera maya enseyemo kore nigikoraga chinsa isatono inyore aenda mange asentra yobwagari kore na spono genda gucengera miro bire tumegeta sengia tugen Soko TV nero borosimo musi onyore butamba somtanda ito Facebook wika somtanda YouTube no kunyara gukwemanya egatiari twakwariganiria asentra yobwagari no butambe njende yanandemo tumere nandi chukaga chinsa isato charmono bargoba.